If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Bandang pentebet ekerkom ajing hikai kat kum kejuk bementalang ba ke komputer. Kibor ke Alpha English High Secondary School Nongpoh kelayolat ban Plie ya ke Computer Science Laboratory ya ke bela ainam kum kejikan mau buram ya no hikai berem ke ning school ikong SS bla pam kuai do baru blai. Ibla no senyang ha ke ban kentiu ya ke jeng nang jeng start. Ya kini ke Computer Science Laboratory lawan ban Plie do ba Admiral Bonds MLA ke Nongpoh kum kongsan. Rengkat ke jeng sakilang video ke omleng CNRD blog ba Eric Calvin Dekar DSCO Kribhoy kong PL Nonglat bat kiwe-kiwe. Ya kini ke laboratory lapan mangkerpang naga Chief Minister's Special Development Fund Arhajar Arpuwei Arhajar Arpuar haka bakindan arpsantli kor komputer lembat ke jing penbit penbiang ya ke internet wifi bagi jing don jeng ke boarding elektrik ke bapaka banlat na ke jing syak penthut na ke jing lip boarding bakaka. Uba Meral Bonds habakaran nak niga sengi ulapan pau ke jing kemen bansaki bagi niga shlam ai jing nang jing start jong ke Alpha English Higher Secondary School baka deka weni school ke babana nam ke district Ribhoy bakla nang pentebit syuk ikilat ai jing nang jing start bat menta bandon no laga jong ke Computer Science Laboratory ke banlong shisha ke jing mentoy ke bakrau na ke benta ki kena pulia. Hagani kesni lapan kup buram ru iki sangut ki kena apulie ki bala kentiu ka nam bat ke buram jong ke school da ke bawan ha ke kedan top 10 bat top 20 ha ke eksamen SSLC bat HSSLC Arhajar Arpulai bala penlong da ke embos bat lapanan buram ru iki no hikai jong ka Education Department bat Commerce Department jong kini kerja kapulie. Namar kita kalau ngomong sama kini kita pa kita feel kini kita berkementam hasil feel result bagi pan cekmat bagi pas mahatin klet lu itu kita bijeng kita karam kesya bersih nak kementam kesya ini klet lu di kita yang bijeng kemen kalau namar ikut pas kita kita berkongsan kalau berkongsan kalau habis fi ya kan ni cekmat fin semua habanat kalau kendia lalu dalam na siya si Sniro. Buat ng klep yung kinigipagin. Kibala Tristom, kibala Pun, kibala Khan. Penhe, pensan, agor, keburong, kedip-dip, kedip-dip. Buat ng klep. Kibala Shibun, na school, gijumila ni kibala Pas, kibala Trey, kam, hotel, dalam yang position kekamay kaji, ikilat na, ikimi pa, tentang kibala Demen, kam judai terpelong pantai abang kurang yang ini pada gilong hago kom lalu kita di background tu begini wan kan ini abang kurang. So student, it is very important and we have to remember that we have been blessed with a very beautiful constitution in our country that we should not forget. The constitution has been framed in such a way that we have every right to fight, that we have every concern to show for our right. The constitution that has been framed under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, it is beautifully crafted, and we, as the largest democracy in this world, we still survive. But din barok dia long Kristen, ketien kita play go on, but ngan kemiat dia lagi mat sekilo, nang no kan wan kita ngerap jangan. Kalau on kebahia pamantan, kadang kuat yang education. Ngan kemiat lagi kemat jauh try dan kurang. Ya kajing tu, kajing terang, kemensiam kejongan. Ada pelajang subha, ya kajing trace down kejong pi, principles, bagi government ban pengiu yang ni ke education, yang ni ke school, pelajang subha, wada beli ki beneng, bahkan hab kajing kerku, hang ni hari boy. Lagi balik.